Omumizaano ebiri ey'aba St Lawrence basingire omu mpaka za liigi hange ya Mushenyi harimu ogwa Grace Church ogu basingira aha goora mushanju ahari 4 kandi ezi zitebirwe Sulaiman Ochero otebire goora emwe, Beka Rukoya na Brian Nkubi buri omwe atebire goora 3. Aba bagumizemo koreka omutindo murungi aho bagutwire Kerenget Beach Soccer Team aha goora 4 ahari emwe kandi ezi zoona zitebirwe Joshua Rugama, Beka Rukoya na Jonathan Chikonyogo. Obusinguzi obu hati bubahwerire okuza aha mutwe gw'empaka ezi n'obubonero 15 omu mizaano 5 aho bakuratirwe tiimu ya Jinja Lions na Mutora abaine obubonero 12. Rero Mobs nayo esingire emizaano ebiri erikuteera Grace Church goora mushanju ahari 2 na Wolves aha goora 6 ahari 1 hati egiire omu mwanya gwa 4 n'obubonero 8. Amanyi nnyo kuba tiimu yatwetegekedde ate buli tiimu gye tufeesi nga tuba tumanyi nti etwetegekedde naye era ffe tuyambe kuba twaze tulina ekirubira kya kuliidinga tebo. Batukubye omupiira gwa leero mu mupiira ojja ng'osuubirwa okuwangula oba okuwangulwa. Yes, batukubye naye ate si bwe kyali mu eri mu kutandika nga twakajja mu liigi batukubanga nyingi naye kati bwe tutuuka mu kisaawe tuteekawo embeera. Empaka ezi nezo kwija kugaruka mu kuhinda ah'izooba rya Sande n'emizaano 6.